Chicken no. Ha. Chicken no. Kay no freely na gari kham ya dia kham jali ja. Mafam je noi naranai lai dang nen khan bra. Ha. Sar ai gari tayam ta khan ge na kham jaram bane pangkui kui dong nate. Kui da ba. Traffic jam moi da maning da na pro ambulance block tor lai su dra. Matung na samai tong nu ko. Masi di sala nam kap tare. Free left lane da kay dong nung da adom na isagi gari khambiroi da bane. Mafam chaba yengnaga gari park togbiu. Gari gumba gari line togduna lebiram abadi. Matungda khambiu mamang da haidalaga jam thokna ba sindiga. Karigumba domna free left lane da gari park toba tarabadi section 201 of MVA ki makhada lupa chonga fine togani aduga emergency lakpada block toba taragadi section 194E of MVA ki makhada lupa lising tara fine togani. Hey, kamu. Hey, karang no thojalini si takpham chadan ta ji kamai tawni khangbrang noi ha Sar break se khan ngai ta tong ni sir. break yaudaba gari du di noi nafan thon thobra ha helmet su tiene license puto Sir, license pai je ri sir. adi di noi je ngarangi ngakhani ne ha nupi mamang ne ga kaleja tawraga afong sari ne ha 차 가지고 여기를 떠오르시고 somna kana 아이 마빠니랑 강식이야 o is sahi ju su da bangang sida gari macha ga pithokdana isa nung sirabani do dana gari macha da pakhoi hung nam thalalaga helmet su da ba license su pai da ba karamma mapai bungo no ha sawung na kon phaba mapai bungo no phai tv da yen sahi su driba do madongi sa singda gari thon mi gan traffic rules ki matungina sahi sudriba ngangna gari thorabadi section 181 of MVA ki matungina lupa lising manga fine tigin gari masada mi hum tong chilaga thorabadi section 194C of MVA ki makhada lupa lising ama fine tigin aduga helmet uptana gari masa thorgana section 194D of MVA ki makhada lupa lising ama fine tigin. On behalf of the Traffic Control Police Wing Manipur, on this National Road Safety Month 2026, I sincerely appeal to all the citizens of the state to strictly follow traffic rules. Let us remember that discipline on the road is not just a legal duty, but a moral responsibility. Your caution and care can save precious lives, yours and those of others. Together, let us build safer roads and a safer Manipur. Sarak Suraksha, Jeevan Raksha.